کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم سرا ود کش تراکیا سرا زال بولا ہوار 25 چگیش مردم بیران او 5 چگیش مردم ٹپی بتک ریلوے واقعہ ردا جعفر ایکسپریس 7 پشاور روگی بتا ریل انگتا پلیٹ فارم نیت کے تراک بتا تراک ریلوے اسٹیشن ٹکٹ گھرے نزدیک بتا صوبہ بلوچستان شہر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن تراک چا 25 چگیش مردم بیران 5 چگیش مردم ٹپی بتک ریلوے اسٹیشن کوئٹہ ایس ایس پی آپریشنز محمد بلوچ گشتک قلت محلوق ہوار فوجی ہم اسٹیشن نقل و حمل واسطہ کار مرز کنا بیران بتگی مردم و ٹپیاں فوجی و سیولیں دوئی ہوارا ٹپی مردم کوئٹہ سول اسپتال ٹراما سینٹر سر کنک بتگاں جبکہ ٹی ویلے پٹ پول بڑھ جاہیں مزن وزیر شہباز شریف کوئٹہ ریلوے اسٹیشن تراک تروندی لفظہ گو ایڈ جتک بلوچستان سرکار چا ویلے پٹ پولی رپورٹ لوٹتا مزن وزیر بیران بتگی مردمانی واسطہ دعائے مغفرت و ٹپیاں طبی کمک دیا گئے ہدایت داتک یہ مہام مزن وزیر گشتک کے معصوم و بزدگی شہریہ جان و مالی تعاون دیو کی ناشرکارہ باز گرانی نہاد دیا کپی ناشرکاری حالاتی واسطہ سرکار و سیکیورٹی فورس سرجمہ سرگرمہ سروزیر بلوچستان سرفراز بکتیا تراک ترندی لفظہ گو ایڈ جنانا مزلی واقدار گو رابطہ کتک اویلے پت پولے فرمان داتا گو رپورٹ لوٹ کتا سروزیر بلوچستان گشتر کے ناشرکاری ویلہ ہواری مردمہ دان سربیں و صوبہ ناشرکاران خلاف کاروائی بڑھ جابی کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقاتا ود کشترا کے تحقیق کتا گائی گشتہ کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن سرا ود کشتراک ہوتا ود کش بمبار سامان گو ریلوے اسٹیشن داخل بتا کوئٹہ ہمکوڑی اجتماعات سرا بندش جنگ تک پولیس و ایف سی بلوچستان دگے سرا تعیناتا بلوچستان شہر کوئٹہ ہنگامی جاور حادثہ با سروزیر بلوچستان سرفراز بکتیا در ملک کے ترتاب رد کتک بلوچستان شہر کوئٹہ ہنگامی جاور حادثہ با سروزیر بلوچستان سرفراز بکتیا در ملک کے ترتاب منسوخ کتک و پاکستان واترت کک حضرت کوئٹہ ہنگامی دیوان لوٹ کتا بلوچستانی ضلع لسویلے ٹی آر او جاہ کوچ اوور ٹیکنگ انعامہ ٹریکٹر گو ڈک ورگے آسرا 4 مردم بیران جبکہ 13 مردم ٹپی بتک ہما کے نادرہ جاہا سرکنک بتگاں کی کوچ خارا نچا کراچی اروگا بتا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی عملہ بلوچستان دمہ غزدارہ کاروائی کتک کاروائی نعامہ بندشت کے گلے 2 ناشرکار کشتک آہنی قبضہ چا مزن کچا اسلحہ اور گولہ بارود ہم دست گفتک تبالکار سی ٹی ڈی ردا سی ٹی ڈی چیری حال سرا خزدار دمگا کاروائی کتک کاروائی نعامہ ناشرکارہ گو 2 نینگی تیرواری بتا جیکب بادا ناشناسی ملزمان ہندو تاجر لوگا پترتگاں 22 تولہ اطلاع او 4 لکھ کلدار زرزرتگو تتکگاں ویلے حال سگو پولیس ویلے جاہ سربتا پچکولی گناہ کتا یہ حوالہ چا پولیس سے گوش گئیں کہ ملزم زد تصدیق کنک باں جیکب بادا ملاوٹی شیر او درمیاری دوا و درمان بہکنگے لا زہرشانی درشان کنک بتا انعامہ زہرشانی کنوکا انتظامیہ خلاف نعرہ او گام جتا دریائے سندھ چانو کے کینال کشگے خلاف جونیئر ذوالفقار علی بھٹو سروکیا شہادات کوٹا سبزی منڈی اچا مین کوٹو موٹو چوک داں روان کش تک ریلیا پارٹی کارکنانی مسئلے کچے ہوار بتا سٹل پولیس 1 کروڑ کلدار اچا گیش مالیت آئے سو ہیروین برآمد کنانا لوگی لوگوا جے ہوار سے منشیات فروش دستگیر کتکاں
SHO سچل اورنگزیب خط کے ردا تذکیر ملزمان پچار میر ہزار او ایلوب بانو خزبانو اور سفر نامہ چبوتا اشانی قبضہ چا 1140 گرام آئس او 65 گرام ہیروئن برآمد بوتا اشیے میان استمانی مارکیٹ نہاد 1 کروڑ چا گیشے پاکستان پولیو دیگا 2 کیس رپورٹ بوتک پولیو 2 کیس دیما آہگ پر کیسانی کچ چل اشتا سربتا رسانگ در رپورٹ ردائشیا عبید ملکہ 2 دیگا ضلع باجوڑ و گجرات اچا یک چاکت کی ماحولیاتی نمونے اچا جنگلی پولیو وائرس ٹائپ 1 WP1 نا معلوم گتک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ پولیو ہلاسی واسطہ قائم ریجنل ریفرنس لیبارٹری ایک عہدیدار ردا لیبا WP1 نے 2 کیسانی تصدیق دیتا مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یکسر چل 8ویں سال روز کیونکہ ملک کا شرف کو برجمدار دیے گئے علامہ اقبال یوم ولادت موہا آئیے خراج عقیدت پیش کرنے واسطہ مزار اقبال گارڈانی بدلیے یک پرمڑائی مراگش کنگتا مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال یکسر چل 8ویں یوم پیدائش سراوتی کلوہا مزن وزیر شہباز شریف گشتک کے علامہ محمد اقبال یک شاعر فلسفی شخصیت مزن وزیر شہباز شریف گشتک کے پاکستان قیام مصور پاکستان تصورات کا پاکستان و ابوظہبی پورٹس کمپنی نیامر ریلوے کسٹمز ایئرپورٹ بحری امور ہوا عیدگاہ پڑا کمک مفاہمت 4 یادداشتانی سرا دستخط بتا اسلام آباد مزن وزیر ماڑی بیو کے مراگشہ مزن وزیر شہباز شریف ہوار پاکستان و ابوظہبی مصری سرکاری اور سفارتی اور بیپاری مردم ساڑی بتگاں مزن وزیر ہاؤس بیو کے مراگشہ 4 مفاہمتی یادداشتانی سرا دستخط بتا دین پانی وزیر خواجہ محمد آصف اچا ایرانی نائب دین پانی وزیر بریگیڈیئر جنرل حجت اللہ قریشی گندنین کتا دوی فریقی نایو کی کمک سرا دل جمی درشان کتک دین پانی وزیر وشتہ کی دوی ملکائی نیامہ کنی مذہبی ثقافتی و برادرانہ سیادیاں گنجائی وزیر توانائی اویس لگانی گشگین کے لینے ونٹر پیکیج یوکا سے ماہ واسطیں اگاں اشی اچھا سو مندی رس گوڑا اشی دورانی مزید پیش کرنے آئی گشتہ کے ملوٹی ارزان لینے وسیلے انڈسٹری پروڈکشن بنداد لکھنے پاکستان سٹاک ایکسچینج نے بچا ہفتہ وار اپڈیٹ دی ماترگاں یوگی ہفتہ کا بازار حصہ سے یکسر انٹیک سا 2400 کی یک پوائنٹ گیشی اچا 93,291 کے برسری سطح سربتا شیئر مارکیٹ بے پاری ہفتہ کے نیامہ انڈیکس سے برسری سطح 93,504 ہوتا کراچی آیو کی 24 کلاک نیامہ موسم گرم او میانی بوگی گمانی محکمہ موسمیات ردا کراچی کم از کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرنے گوتا جشکے 6 ڈگری سینٹی گریڈ بوگے گمانے